Bok, evo, počeo sam učiti HTML, Java i CSS radi jednostavno jer me to zanima i volio bih znati programirati. I evo, počeo sam s Courserom, imaju dosta dobre besplatne učenja, te imaju dobre besplatne programe na kojima se može učiti i evo ga, već sam pred završetkom i evo, pronašao sam nešto besplatno što bi nakon toga mogao možda početi učiti. Evo ga, radi se zapravo u Udacity-u za programiranje Android aplikacija. Pa ne znam, evo, želio sam to pokazati, no da vam prvo pokažem što sam naučio na Courseri. Hvala. Pozdrav, evo ga, zapravo, evo, šta sam naučio na Courseri? Na Courseri sam naučio, pa evo ga, s obzirom da nisam znao apsolutno ništa, ovo je što sam naučio raditi u JavaScriptu. Jednostavna igrica podijeljena na dva dijela. Ovo je kod. Nisam još gotov, ali u biti je to. Dakle, imamo igricu, smajliće, na lijevoj strani je 5 smajlića, na desnoj 4 i tu je jedan višak, treba kliknuti na ovaj višak. Nakon što se klikne, pojavi se više i opet je tu negdje višak, treba ga naći, kliknuti opet višak. I evo ga, koji je višak, evo ga, taj je višak i sad tako sve dok se ne promaši. Ok, dobro, to je to. Dakle, nisam završio tu, treba još napraviti, upisati dok na prazno pritisnemo da se pojavi gotova igra ili dok se klikne na pogrešan smajlić da klikne da je pogrešno i to je to. Ok, ali htio sam zapravo reći da sam pronašao, evo ga, besplatni kurs za razvoj Android aplikacija koje zapravo vjerojatno Google demonstrira. Da vidimo trailer. Learning to develop on Android is much more than learning APIs or shortcuts. It's training your brain to think like a mobile developer. Android Fundamentals, developed with Google, tells the story of Android's history while you build a real app, exposing you to current APIs and battlefield experience that will help you think and code like... Da, no mene zanima sljedeće, mene zanima sljedeće, ne to, nego da li moram znati više ili manje. Čekajte, evo ga, sad će... Da vidimo. Zapravo ide natrag jedan. Startamo besplatni kurs. Da vidimo šta imamo. Da vidimo šta kaže početni trailer. Welcome to the next generation of Android fundamentals. Getting started on Android is more straightforward than ever before. Android Studio has become a powerful development ally. We're going to teach you how Android works, solid Android development patterns, and best practices. And you'll get to apply them into a real Android app. Our course is deeply rooted in code, but this isn't a copy-paste code lab.
will help you navigate online resources, sample code, and documentation, so logično. you'll be much more prepared to be a professional Android developer. This course assumes that you have a programming background and that you're pretty proficient in Java. Dakle, morao bi biti dosta poznat sa Javom, ne? Getting started is easy. Building something baš i great is nije. harder. That's why so many of us are here. You'll meet even more of us along the way. Što se mene We'll tiče. work right alongside you. By the end of the course, you'll be able to turn your app vision into reality, and you'll build it the right way. Dakle, Hi! Welcome to the next generation of Android fundamentals. ova Azijatkinja predviđa, mislim kaže da je bolje da počnem sa nekim početnim razvojem ako nisam baš siguran, baš dobar u JavaScriptu ili Javi. Vidimo šta kaže ona tu. Dobro, tu je početno, to je sve besplatno. Dakle, zapravo, vidimo. Da vidimo. Praktički, evo ga, ako ću biti nakon ovoga što naučim na Courseri zainteresiran za Android aplikacije, ja mislim da je ovo dobar početak. Ako vi jeste zainteresirani ili ako se to zanima, evo ga, započnite. Ako već jeste, kako je vaše mišljenje i evo, to je to. Nadam se da vam je pomoglo, barem nekome i pozdrav. Sve ostalo imate dolje u objašnjenju videa. Posjetite moju web stranicu, Facebook, to je to. Bog, hvala.